in velik aplauz dajmo za naše fante, ki so vskočili. Današnji napomni, ekipa Domove. Vsi vemo, kako se je končala zadnja medsebojna tekma med ekipama Domove in Slovenj Gradca. Ampak danes je druga tekma. Danes je tekma, ki je bolj pomembna. Danes mora zmaga ostati na Koroškem. In še enkrat, vsi skupaj, roke za Slovenj Gradec in Gordon! Roke! Vsi! Roke! Evo,
Matej Kučić je isključen. Zdaj imamo mi dva igralca, oziroma dve minuti igralca več in prvo priložnost. 7 metrov, da izračimo na ena. Prema je velika pauza, Roka Cvetka!
pizzerija 100 na uro. To vsako tekmo, torej pizzerija 100 na uro, ki bo na koncu tekme priskrbela pice za naše rokometaše. Povemo pa še, da na koncu sezone bomo izživali kot vsako leto, kot vsako sezono. Laptop kot ceni prenosnik in .si je sponsor te nagradne igre. Seveda boste med polčasom še več slišali o tej nagradni igri. Do takrat pa gremo Koroška zdaj! Vsi skupaj!
Ja hitro pogled pogodim. Sponzor je rokometna kluba Stari Gradec. To so Spotu, Mestna občina Stari Gradec, Lesoteka, Sava DD, Akron DO, Akpesers DD, Autoservis, Štalete DO, Zajemna DD, ABC Resnik, Kristal, ATK Poceni prenosniki, Optika Kopnik, Štruc Rado, SP, Tovarna Nevilkovine, Štajris, Gradeništvo Kušver, Radio Center, Topko, Kosmar, Vesela, Hitovan, Matjaž Deo, Prijatno čas, Reklame Kaši in Gradeništvo Teligar in seveda tudi še mnogi, kot so Eleven, Vlado, Generali, Kop, Javno Centralno in Nutrition Svoj Gradec. Tako, gremo pasmi zadete. Moj zanačenje.
i šesta bradba, nemoj se bojit. Prema deci, tela kročka, prema skupaj obradba. Vratnica, prema dela, mimo sfera, sin. Prigosti paše, isključenje, 4-9-60, Srđan Milutinović. Nebojša Bojnić, danes novo raspoloženje, 6 obrana. Zeleня Luka Zagraj.
Vraća se isključeni Hartman, Deno Zvezdinić, Jovo Bomba. Z naszym ruchom Cwitko, bardzo rucha! Tri 20 sekund do końca prvého počasa. Zaczęli Słowackie, budowy Pętlanes. No, przyjemno zliczymy grałca. Iwonic! To jest to zobaczycie, druga polczasa. Druga tegla miłości. Nasi obory postali. Vraća se Drobeš. Drobeš, Čelić, Gol, gol, Čelić, Adris. Odlično nabija Drizelić. Šegamo zbog, šeg! I šegali pa na dva. Šeg! Sylwia Trochalic, izlučenje, doktor Čihalec, Vilko Negativ Lesy, Matej Kučić, Sylwia Trochalo, prawo i Sreber, Rok Srebko.
Spoczynko, prezydent na 4 minuty. Debusy!
domaći borec, svećenti jedan aplauz za Jakova! Kreće Matej Kučić, Milan Prekrško, Severitro Kazagaste, Miljana Pavlivova četvrti, Liga, Murikaja, Mojster Severitro, Sančo Severitro, a pa še jedna Mojster, Dejč Lume! Dobra brawa, Zwyczajnika!
Srećan da je Galta Štriko 3.30. Luka Cigler je skučen, imamo Galta već. 3 minuti, treba slijed. Zapiski nalaže potegnuto 15. vladba Nebojša Vojnića.
Prekršek za 9 metrov. To je priložnost, da mi še enkrat pogledamo sponzorji, rokometnega kluba Solegradec. So Eleven Dinasi, Vabo Levo, Generali, M-Kopija, Autocenter Davne, Lako SP, Kosi, Lage Šljuc, Pulotehnika, Autokočevje, Graver, Europaper, EC, BCK, HIT, Masažne storitve Sešer, Tomos, Linov, Pavideo, pa Nutrition Solegradec. Pa seveda zbog tekme pizzerija Skoro Uro. Dobri 17 minut do konca, vodimo 3 gole. Imamo napad za plus 4. Zadnjih 10 minut. Sjeverni klub Partnerkoju, Jakov Večeti. Jedno okreže za našega Cveleta.
Marczenko, Andrisewicz, Abramantiaj, który wygląda za konta było, nie powinien Pedolaczyk, Andrisewicza. Izmočitev za 2 minuty. Sve minute na Švici. Igrata Švitko 6. Luka Zabran. 7 metrov. Pavo Franci. Izvan Franci. Bukić.
Jakiś przyrody, dobra po prostu, prosty, się! Brasil
naše